laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله الملك الجليل المنزه عن النزير والعديل المنعم بقبيل القليل المتكرم بإعطاء الجزيل تقدس عما يقول أهل التعطيل وتعالى عما يعتقد أهل التمثيل نسب للعقل على وجوده أوضح دليل وهدى إلى وجوده أبين سبيل وجعل للحسن هزا إلى مثله يميل فأمر ببناء البيت وجل عن السكن الجليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم هماه لما قصده أصحاب الفيل فأرسل عليهم هجارة من سجيل أحمده كما نطق بحمده وقيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن ما عنه قيل وأصلي على نبيه محمد النبي النبيل وعلى أبي بكر الصديق الذي لا يبغضه إلا ثقيل وعلى عمر وفضل عمر فضل طويل وعلى عثمان وكم لعثمان من فعل جميل وعلى علي وجهد قدر علي تغفيل وعلى أمه الأباس المستسقى بشيبته فإذا الصهب يسيل وعلينا معهم إلى يوم يجازى عباد الوثن أعظم تأذيب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال ما ملأ فمه إلا التراب. والحديث صحيح رواه مسلم في باب لو كان لابن آدم واديان. أيها الإخوة المؤمنون، أنتم تعلمون أن المال هو محبوب عند الجميع، لا أحد يشك في ذلك، والكثير يظن أن المال هو السبب للسعادة الحقيقية، فهل ذلك كذلك أم لا؟ فهذا الذي نريد أن نبينه في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. سنعرف المال ونذكر عن ما قيل عن المال من الخير والشر، ثم بعد ذلك نبين أنواع الأموال المحرمة، وبعد ذلك نبين ما يكون أثر ذلك بعد الموت، ثم في الأخير نبين حق الأموال. hara musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala lanɗo towuɗo mawɗo mo tawata o mara fotoro, o mara nando, ko kanko Allah woni taguɗo, ko kanko Allah woni okkorayɗo, o okkori ɓe o faala ɓen e nunɗal makko, o ɗawi ɓe o faala ɓen e nunɗal makko. kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni yurmeteɗo, heewi ko okkorma goɗɗum hara hollirali himo yiɗuma, heewi ko ɗaluma goɗɗum kadi hollirali himo añuma. haray kanko jomirawo subhanahu wa ta'ala hiɗen yetta mo fota fota no hani e yettirde noon. hiɗen qirro wondema hay goto mara doole, mara jawdi, mara laamu sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala, sabu koko jogi kon tullutata. hiɗen qirro kadi wondema no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam
haray ko ɓe nelaɓe immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko wola fi maɓɓe ko moƴƴi kon fop hiɗen jaɓi hiɗen qirriti ɗum hiɗen felliti ko non woniri ko wowla fi maɓɓe ko ayɓe maɓɓe woli fi maɓɓe kon ko boni hiɗen sali ɗum hiɗen wi hinano woniri si ɗum feƴƴi jomirawo subhanahu wa ta'ala o addani en aya hawniɗo o wi zuyina linnasi hubbu shahawat yimɓe ɓen ɓe yiɗinama weeli e foti ko wiyete kon e luha françire plaisir ɓe yiɗi weeli e foti a wiye goɗɗo wi Allah détaillani men ko honɗum woni o weeli e foti Allah wi minan nisa wona rewɓe wal banin e ɓiɓɓe worɓe e pucci e ngaluuji ɗum ɗo fof ɓe yiɗi si en wi puccu ko ɓaawo ɗo fewndo hannde enen ko otoje dernier écrit je ɗen ko ɗe wona wolede ɗon fi muɗum Allah wi ɓe yiɗi ɗum ɗo ɓe jokki jomirawo noon o wi wondema ko ko yiɗuɗon ɗo ko ko jokkuɗon ɗo fof ko mata'ul hayati dunya ko gurdan aduna nafoore muɗum wallahu inda husnul ma'ab Allah kaka makko moƴƴuɗo ruttorde woni lannay few wallahi weli lannay welali lannay te kadi a harata few nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki hadis mo imam muslim filli ka dambugal babu law anna li ibni adama wadiyani ko noon dambugal ngal wiyete nulaaɗo sallah sallam ɓe maaki law anna li ibni adama wadiyani min mal si neɗɗo heɓi ayɗe ɗiɗi kaalisi aynde ko wiyete aynde kon hiɗen anndi aynde ko si fello woniri ga fello woniri ga fello woniri to tumbo ɗon wiyen aynde ko ɗum watta si ɓe wiya ka suudu kaaba ndu won ɗon ɓe inna ko aynde askantu min zuriyati biwadin Allah wi mi honni geɗal ɓe am ɓen e gongol annabi ibrahim mi honni ɓe aynde gayri zizarin nde alare mum donc ko wiyete aynde ko si pelle woni nokkel ɗin fof tumbo ɗon o Allah noon o wi nela Allah sallam ɓe maaki wonde ibnu adam so heɓi ayɗe ɗiɗi kalsi ɗe heewa tew ɗe yonatamo yonimo wo ñande o maayi o ñoli hundukon heewi tew leydi nde ñande o yonata ɗo e ɗum hay hunde yonta onte ko ɗum fameten ɗon ko jakayo no fewdorɗa o ko hakkundejo no fewdorɗa o weltano Allah subhanahu wa ta'ala heewi ko ɗaweteɗa hunde hara ko moƴƴere wonanma ley ton heewi ko okketeɗa hunde hara ko bone ma wonanma ley ton al insan fi hadhihi al haya idha ataka Allah subhanahu wa ta'ala malan fa'lam annahu yujarribuka fa'lam annahu ibtila wa idha lam yu'tika malan aidan fa'lam annahu ibtalaka aidan idha ataka min al mal fahuwa sayubtalika fi hadha wa yara hal anta satunfiq hal satakunu min al muhsinin am satakunu من ماذا من الممسكين لأن المال ليس مالك أنت ولا مالي بل مال الله المال الله سبحانه وتعالى أعطى التزكية لنفسه وأخبر أن المال ماله هو وآتوهم من مال الله الذي أتاكم ثم إذا لم يؤتك شيئا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أيضا يبتليك هل ستصبر أم هل ستستكي إلى الناس الذين لا يملكون شيئا الله ko mawɗo no fuɗɗorɗen noon ka yewtere Allah jonnete jawdi ko geɓe ɗiɗi wonto jente fota so jonnima jawdi o jarriboto ma woni so jonnalima kadi jawdi fof o jarriboto ma woni subhanallah seede o si Allah jonnima jawdi o ndaaray woni est ce que a tottay haqqe miskimɓe ɓen a ittay zakka a waɗay ko moƴƴi o ndaarte woni sa a waɗi alhamdulillah a hawri e sawaba sa a waɗali a hawri e bone par ce que ma justifioɗa ɗon ko yewtere joni noon mo heɓali on kadi few on kadi Allah jarriboto mon Allah jarriboto mon limaza sabuna an kadi Allah o ɗawe ndaarugol est ce que a muññoto ka a wonay wullitotoɗo ñande wo minen sawa pa ka hamma wo kono yoori tun min mi ronko andude ko
comparoɗa e yimɓe ɓe Allah okkori ɓen ndaaru kaari kam vraiment tout va bien min mi ronku ko Allah ko noon o mooyiri gadiyatul mal Allah subhanahu wa ta'ala qal law basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw Allah si tayno o udditani jama on mbuudi mo kala heɓi ha ko faala ɗon kanko Allah o wi o rewetanoke few yimɓe ɓen bewayno hay goto hejjatake few joni noon o ndaara iman ma on e ko heƴata e ma kon o jonne berɗum noon ma himo faalama nangude o jonne ko nangire ko ɗiɗiɗi ko fiyonɗu wolante fiindi jawdi puisque eɗen ɗo fab sikke wala nayndi leyɗo jeeɗen en arɗo argol men ngol ɗo premier objectif principal on ko fiyon ɗum ko ɗaɓɓugol jawdi almaqsadu l awwal lil hijra الذي سببه انتقلنا من بلدنا إلى هنا هو طلب المال والسعادة فلذلك لا بد أن نتكلم عن هذا الموضوع حتى يكون من يمشي على بينة ويكون التارك ترك على بينة est-ce que en fami joni non kon wiyete mal kon wiyete jawdi ɓe inni almal ka lugha wondema ko kullu ma yatamawwal wa tamilu ilayhi nufus ka lugha arab ko kala hunde nde tawata wonki kin no yi'a tawa no faala tawan ɗo no wooɗi ki ɗum ɗon no gase wi'ede jawdi amma ka sariya ko honɗum ko kala ko tawata kullu ma yumkinu l intifa bih ala l wajhi l mu'tad shar'a kala ko tawata hiɗen wawi hutorde naftora sen heɓi hara ko e lawol sariya hara no newna ɗum ɗon no gase wi'ede jawdi joni noon jawdi en foppiɗe yi kulluna muhibbuna lil mal la farqa fi dhalika li ahad kama qulta Allahu yaqul wa tuhibbuna al mala hubban jamma hada min tabi'ati al insan Allah tagu neɗɗo on waɗi mo yiɗi jawdi mo yiɗi heɓugol o wowli kadi o wi ko noon mi taggi on mi waɗi o yiɗuɓe jawdi wa tuhibbuna al mala hiɗo yiɗi jawdi hubban jamma giggol feƴƴitugol ɗum na ella ɗaɓɓugol ngol kadi na ella talabul mal laysa fihi mushkila ida kan ma yuwafiqu sharia ɗaɓɓugol ngol no hani no newna nela sallah sallam ɓe maki alyadu l ulya hayrun wa ahabba ila llah min alyadi sufla jungo okkowo ngon no moƴƴi ɓuri jaɓowo ngon a okkila wosi hiɗa mari sikke wo ala hino moƴƴi ɗaɓɓernden fota hino moƴƴi ya wonu kelɗuɗo nela sallah sallam maki almuminu lqawi hayrun wa ahabba ila llah min almumini ldaif yani almumin alladhi yataqawwa ala iktisabihi wa yaktasib wa yakulu min amal yadihi huwa khayrun la shakka min almumini ldaif alladhi yamuddu yadahu ala alghani wa yaqulu lahu i'tini naam neɗɗo dolnuɗo ɗaɓɓowo ko ñaama heɓana hoore mum on no kelɗi ka Allah no yiɗa ɓuri foofo ndotto tawa an ko kaydi hum kala mantaka kaydi hum moƴƴinte fii no CPS heɓora hiɗa andi kala no CV moƴƴinirte déposé actrice fiyo golle heɓa non mi ala ton actrice non par ce que fo e mum ɗa ko 1200 yoɓeteɗa presque ko 1300 donc c'est bon minen tawa kalna min hoolori landi mi yongitike ko Allah dandu ka yongita ɗon sortede naam sa juggini keɗo e piliyewal ha ko heɗe maɗen ɗaati yo Allah dandu piliyewal ngal sortede a yanoygoy donc haray jawdi ndin hino yamirano ndi ɗaɓɓe ko honto ellaji ɗin non woni goo on ko yiɗugol ndi ha rewandi almuskilatu l awwal fi l mal laysa fi talab وليس في محبة المال لأن الله سبحانه وتعالى قال وتحبون المال حبا جما ولكن المشكلة هو إيمان المال من بيننا من يؤمنون بالأموال هم آمنوا بالأموال وتركوا إيمان الله سبحانه وتعالى نودي وقت بقوم دين جودني لأنه problem puisque si tawi infra majjirima a fesay ha wawas ko kuccum ma taƴa an a heɓi probléme tayle jawdi hindi wonde e woodegol ndi hay kadi Allah wi kanko jeyndi subhanallah jente kadi
رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. aduna no weli fota no heccidi no laba Allah non o lontini on do nane dey ko utilise ko mon o lontini on o ndara hon do watton jaka wobbe yusi ardon ko dum so mi le don onon kado ya joni wobbe ara Allahu akbar holliri wonde a jeya hay hunde kullu ma tamlikuhu huna fasayakunu gadan li khairik wa hadha fasayakunu ma yamlikuhu li ghayrihi aidan fasayakunu li insanin akhar hakadha almal malullah ko Allah jeyi jawde ndi ko ɗum waɗi ko honnuno waɗi si yimɓe ɓen naɓi ha wembi mo kala no feeti fen fi mbuuɗi e hille wakkilaki ɗaɓɓernde par ce que siɗa faala mbuuɗi moƴƴa joni mbi hewɗa ɗo a janggay waɗa métier wona en bon médecin a yoɓeteɗo dongal mbuuɗi ma waɗa ko ɗum waɗɗe weltano sukaɓe men iwruɓe holandu ɓen si baafal ma boni ɗo ko ɓuri hewde kon ko yiwɗo holandu wattana e manga pulom mberi la même kala ko woni kamɓe ɓe fof ɓe waɗi métier enen en jooɗiɗen ɗaani kala no faala mbuuɗi l' argent facile sika mbuuɗi heɓora ni to muskila a heɓira e mbuuɗi ni tun haray kono harmiri a no dagori ko ma waɗa ni woni ka kame woni ga mo yiiɗa heɓi jawdi o so sifani kama histoire makko wallahi a tawa hare o ananal sifa ɗum yangi e probléme ji e calcul ji e perdugol e heɓugol e lannata donc joni noon no woodi sikkuɓe awa malalngal moƴƴere nden ka jawdi woni hunaka min annas man zannu anna saadata alhaqiqiya huwa fi lhusuli ala almal sayattadihi zalika al an ha yimowo goo wi e gimol o wi inna alganiya ida takallama bilkhata qalu sadakta wa ma natakta muhala amma alfaqir ida takallama sadiqan qalu kazabta wa abtalu ma qala subhanallah ha tawi joni si patron wowli tum fo nam ko non woniri hayso fenay ɓenni wo si tawi noon miskino wowli hayso ko gonga ɓen immiɗon hay ala jengaynal wolde ɗaw kito ton poto subhanallah ko fi on no ko jawdi ndin ndi hoolama ha ndi gomɗinama ko ma jippinen ɗum ɗon de uyten yiɗugol jawdi ndi nela sallah sallam ɓe maaki yo ni neɗɗo e jawdi ber ko ñaama e ko rewri Allah ɓe holliral noon wonde mana hen ɗaɓɓude la fi on ɗum الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح hiɓe manti ɓe maaki e si gorko moƴƴo heɓi jawdi moƴƴa ɗum no laba accon hakke fil haqiqa ko honɗum addi yo hakkilan yiilo e yewtugol finde toɓɓere haray moko bamen molanaɗo wallahi hino fati Angola no maki ala jinasir woɓɓe moɗo yi publication ɗum ka Facebook e nokkeli buy hasba ko yetti amen kon ka immorde ka nder famille ton ko ɓe dala ba ko joginoɓe Angola ɓuri bitika 50 ko à l'âge de 56 ans ɓe fatora yilti e hoore ɗum Allah moƴƴi e maɓɓe tawi hiɓe feewi hiɓe yiɗi dina kan kamɓe tum ɓe darni juulirde de millions de dollars e nder ndin leydi heefraako ndi annduɗon ɓe ƴetta e bulldozer ɓe muñca jaami'u kamɓe Elas Nasir Allah moƴƴi e maɓɓe ɓe darni ɗon jaami'u kamɓe tum e quartier ka juule ɗum ɗo wonanayɓe ha alqiyam ɓe udditi kadi magasin ji laggine wano noon ɓe ɓaŋi Angola ɓe seeni e leyɗe Asie ɗen ga mandas ko Singapour iwgol ka suudu ɓe seeni ka laptan hewtu wi ko juste contrôle gol nawnar nden jakka heɓe opérano neeɓi ɗum dirtino ɗum ɗo woni sabu yoɓe faatu hara ko wano 3 jours heɓi Cheikh Hasimi ɓe julna e ɓen ɗo hunjiɓe Qur'an si tawinaɓe yumma goto kamɓe faati ɓen hara ko ɓe bengoto minen min hiwrayke kono fowqirrike ko ɓe wonnomo ko baatu so jetti ɗo yaade Symphonia o lumbiraje ɗen ka goudron keson fuɗɗita ɗon premier station mo hewton ɗon on à gauche ko sel
no feƴƴirɗon mo suudu ndu yiiɗon ɗon ka nan ɗon ɓurndu towde o ko kamɓe jeendu ɗum ko no andiron tun ko hombo woni ɓe ɓa buy hara yindu suuɗo yi façon golle ko waɗa ɗon ko ɗum ɗon ko toso kunni e piiji ko Allah moƴƴi e maɓɓe kon walla ɓe heɓu jawdi moƴƴa noon enen ɗo fof ɗen gerɗo fi juulirde 400 000 € e ronku ɓeeɗa noon kamɓe tuwim ɓe darnude ha gasi ɓe ɓe tisaɓe on e junngo communauté on kono ɓa Allah araniɓe tawno maɓe yaha ya ahi wallahi si jawdi ndin dandayno ɓen ɗon no mari dollar ko ɓe yiltora kono alhamdulillah wimo ɓe waɗi on moƴƴi fi honnum ɓe acci suudu ka Allah rewe kamɓe tun ko wallahi ɗum noon bonata donc ko gomɗinnoɓe kadi wurduɓe maɓɓe ɓen wi yirali ɓe ha hande manti yirali ɓe gere yirali ɓe bungo yirali ɓe probléme ko woluɓe gonga ha mayi ɗen toro Allah yaafoɓe haray fil haqiqa koye ñentin noon sifa ɗum ɗon faamen ɗaɓɓugol ngol no moƴƴi ko ɗum adorɗen kono ko ma on tigi wattana yila e ko ɗaɓɓata kon eno ɗaɓɓirta noon o wona yeɗɗuɗo o ñaama ko yangi nela sallah sallam maaki annabi dawuda no ɓuriri buy sabu kanko ko bayillojo o wonno koko jungo makko ngo yangi kongo ñaamata kono julɗo juulo waktuji ɗin jowi wonɗo e ndiɗo leydi moko ba mi landora on fi Allah julɗo haqqan wallahi iwɗo fuuta jalo wi'uɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah yon ar ɗo inna ɓeygu mum senden adresse ɓa satti ɓe yoɓe feere ɓe yoɓanmi feere si tawi on ɗon ko on ɗon wi'an hoolora haray ɗum ɗon no hulɓini waɗuɓe ɗum ɓen yoɓe anduɓe waɗi ko hulɓini donc haray koyen watta yila moƴƴa tigi tigi on ande wondema Allah subhanahu wa ta'ala e himo darde en e cenɗe ɗen fof surtout noon fi o jawdi ko ɗum arde ɗaɓɓugol he kono haɓɓitoɗen ɗaɓɓen no laaɓiri waɗen kadi sadaka nafken si wolama fi jamiu itten wallahi en anda ko wonde sa arante ɗen sen aranama le pellet kala ko accuɗen terenji e kuɓeje e cuuɗi e otoje e fop ko ɗo accata hay hunde ana ɓorta Allah subhanahu wa ta'ala o ila qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marra on ardi goto goto no men taggir hay hunde addorade en faami donc haray ko en watta yila ɓe heɓali ɓen wata ɓe sikku wonde ko haɗi ɓe heɓa Allah añuɓe laa heɓuɓe ɓen wata sikku Allah yiɗuɓe ɓuri fof laa donc haray koyoɓe nafku donc inchallah ka hutuba ɗimmo en ara e ɓangilngol noon joni e pecce jawle ɗen e ko yowdiri e muɗum أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على وسلم الحمد لله العلي الغفار وأسأله الاستقامة والادكار وأصلي وأسلم على النبي المختار محمد وآله الأبرار وعلينا معهم إلى يوم تكشف فيه الأستار أما بعد أيها الإخوة المؤمنون المال أذهب عقول بعض الناس وحتى قال أبو زيد السروجي في كتابه المقام لما قيل له نريد منك أن تمدح المال في بيت طويل وقال أكرم به أسفر راقت سفرته معثورة سمعته وسفرته وقد أدئت سر الغنى أسرته وقرنت نجه المساء خطرته بيت طويل وفي الأخير قال لولا التقى لقلت جلت قدرته سبحان الله لولا التقى لولا مخافة الله لقلت جلت قدرة المال كأنه يشبه المال يشبهه بالله سبحانه وتعالى ولكن لما قيل له أيضا هل لك أن تذمه هل لك أن تؤتينا أقوال ما يدل على قبه المال أيضا ماذا قال تبا له من خادئ ممازق أصفر ذي وجهين كالمنافق يبدو بوصفين لعين الرامق زينة معشوق ولون عاشق وهبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق واهن لمن يقذفه من هالق ومن إذا ناجاه نجوى الوامق يقول لا أرى في وصل كليف فارق
subhanallah. Haray e wata firtude ɗi gimɗi ɗo fof kono mi yiyato on tun objectif majjo goɗɗo gono wi abasayde saruji ɓe landinoma ɓen ma mawɗo ko honɗum yiiɗa an e jawdi est ce que aɗa wawi mantude fi jawdi tigi tigi o wi nam ɓe wi wolnimen o wi hay hunde mi yiyali ko teddirewa jawdi mi yiyali hay hunde ko wawi huntude haaju neɗɗo ɓuuri jawdi mi yiyali hay hunde ko wawi wadde golle yeɗɗuɗe ɓuuri jawdi o wi d' abord sa sinano kulol Allah mi innayno jawdi e mangu jawdi ndi mawni non ko Allah tu wiyete mangu mungu mawni safi o nandinayno jawdi e Allah tellement ko ndi wawi wadde tic tac tawa ɗo joni min lammari fenade kono ɓa lammari jawdi mi ƴetta goɗɗo mo mi sokka vite fait nangemo non fof jawdi waɗay kono ɓa ɓennimo kadi noon yo wooli fi jawdi ndin kadi bone mayri on ko adori ko tabballahu subhanallah ɗe gande fof tabbat ko firi ka tabballahu min khadi in mumasiq halakuye wonani jawdi ko janfotondi seede mum wallahi jawdi ko ndi nafima wonde ndi yehi sa nani giɗo gaño ko jawdi kayri ndi wi fannamaɗe wondi fus a heɓata ko si mi yehi dalil on iɗa faala sodde ɗo suudu jawdi ko marnoɗa ko ma wito ka compte ɓore ɗo yaha si hendoɗa ɗo sina ɗum jamais koma toujours chiffre o yaha sa weelama ɗo ɗa joguiɗa 1000 euros ɗa faala 110 wal sa wi nayo ɗi manque ko ɗi woni 1000 kon daññanda ñamata ceerno na il faut jawdi ndi yaha si ndi adda nafoore ko ɗum wasi o wi tabballahu min khadi in mumasiq o wi asfara zi wajhayni kal munafiq o wi sa yindi no ndi waɗiri ni sa ndi feetina yimɓe ndi wawi wa naafiki o wonda on seedata o naɓi ha ka feng o wi wattane yila almalu yad'u ila irtikabi sohtil khaliq jawdi no nodda e faggitagol ko watta ha Allah seytina par ce que sa heeɓi jawdi a wattana la a bewa e joni a sikka a hooloto joni sikka a wawan ko anje yimɓe ɓen sa fof andi ko ɗum heɓno firaun ba Allah newinanimo peeji ɗin fof ha titigi ko Musa o wolta ɗo ana rabbukumul ala min ko min jeeyon on fof ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana on laamu sina ngumi laami ngu taw bewi heɓi kala ko faala donc ko ɗum mawɓe men ɓen ɓe maaki yo Allah dando en ngalu bewnowo yo Allah dando en basal kadi wirtowal sabu kadi sa heɓi basal ɗum kadi ko albalaw goo joni noon jawdi hina mari pecce tati feccere ara nder nden yanqasimul amwal min haysu hadha tartib ila ma huwa tayyibun halal fa huwa almatlub wa ila ma huwa khabisun haram fa huwa almamnu wa ila ma huwa bayna dhalik yani bayna alhalal walharam fa huwa almutashabih فالإنسان يتقي المتصابه ثم ويترك أيضا الحرام ثم ماذا يتجه إلى الحلال الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لا تأكلوا الحرام أبدا jawdi on ko peccetati marde wagto on bittien haray go no ton laabundi daginde ndin ko ndin dabba hebori ndi lakkere ma hebori commerce moƴƴo ma hebori kala alhaal no ndi hebori harno laabi den andi ko wette ko laabi e hebori ndi no tuniri e wondi den andi kadi ko wette no tuni en ala nadde sarhu dum e hebi ndi hakkunde don ƴetta ko laabi e ga kon e ko tuni hawtindira ndin ko tune ko laabi ɓe wiya pottinde harmundi ndin fof ɓe wiya pottinde ƴetta ko laabi kon jomirawo subhanahu wa taala wi ñaame ko laabi dagi joni noon wolta tun fi jawdi tuñundi buy maƴa sikka tun a ko beere en ma dorogu en tun fanda la almalul haram laysa ma ukhidha min almuhaddirati fagat walkhumur la bal awsau min dhalik hatta almal idha lam yuzakka فيعتبر مالا محرما وخاصة إذا كان صاحبه قد قصد أن الزكاة ليس بواجب فيعتبر ماله حرام نعم ومن أنواع المال الحرام الرشوة والمال المسروق وبيع الحرام وما جمع بالغيانة وما يشبه ذلك الوقت زاهمنا لا يتسع الوقت يعني لذكر كل ما يتعلق في ذلك jawdi ngeenaari hiɗa waawi waɗande goɗɗo goɗɗum har ko fi Allah hollaamo tawa ko Allah mina on poste ɗon
hiɗa yoɓede ittina kadi yimɓe ɓen watta ɗon ko ngenarno ndin jawdi no harmi ɗimmum ɗum wujjandi almasroq ko jawdi harmundi ma an a wujjata kono a organise fi yo wujjo e addaneɗa hiɗa tawa ko jawdi wujjandi noon ko association de malfaiteur groupe bomɓe tammum ɗum yeeygol ko harmi kala noone no woniri en ala detayude koko harmi waɗ fijirtake neeɓum ɗum kala ko heɓori janfa tik tak no yo karno wawi tik tak yonti watta yila en ka tik tak naati o haray wallahi wattane yila ndin jawdi haray hindi harmi guro mana lannata ko bayana janoni e wata sifagol o fo e hutuba donc joni noon on faami objectif on ko honɗuno woni battane ɗum ɗo on al athar wa min athari dhalik adamu ijabati du'a al insan idha kana yakulu al haram wa yalbasu al haram fa inna du'aahu la yustajabu abadan wa minha adamu qabul al hajj هذا الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك الله يقول لا لبيك لك ولا سعديك فمالك حرام وزادك حرام وغزيت بالحرام لا نريدك هنا ومنها عدم قبول الصدقة ومنها عدم السعادة في البيت ومنها عدم قبول العمل الصالح ومنها غضب الجبار فهو الأكبر أعاذنا الله من ذلك كون impact battane ko jawdi bondi mari kon no wodi karmo ko be no wiido di capande nay kono subuden juste di 6 parce que wakto no bitti go on ko honnum principal ko wolde won tokkindira e dalilo do amako jabata ko fes jokkudo jawdi harmude nula sallallahu alaihi wasallam maki hadith selludo wondema toriido Allah mo jokki jawdi harmude ko honno jaborta ko nyaami kon no harmi ko borni kon no harmi himo sojjiri ko harmi Allah faalaka dum woni go e pen ɗiɗi on honɗum adamu qabuli hajjihi Allah jaɓata hajju makko fes so yewo wi labbayka allahumma labbayka ɗon andi hajju fof honno dewe ɗen fof ko hajju tum mari ko natirte andu yewo wowla a wi ay labbayka allahumma hajjan Allah mi noti ke miɗo ari hajju jomirawo wi ala labbayka laka mi notaki ma fes mi faalaka ma makka few jawdi ma ndin no harmi ko ɓorniɗa kon no harmi ko wattiɗa kon mi faljitaka ma ɗum woni jabon hooti kadi sadaka makko jabotako simo faala waɗay sadaka ko fotta e fellohodi Allah wi faalaka fami ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi Allah faalaka walaw ajabaka kasratul khabis fallahu la yaqbalu ko ɗuuɗi wo ko ɗuuɗi sino soɓi Allah yo faalaka summa honɗum adamu sa'adati fil bayt subhanallah o ɗo o heɓay jawdi kono o heɓata janka nder suudu makko non ma wattane yila ɗon andi déjà europe ɗo ko kara han jaw woni heɓorde nanan fere sa watti ɗon jawdi harmude amon kan hara heeɓi ko hoyɗa ñande o ɗoygol ala la tanamu abadan ma al usra ma al atfal ma al kullu mashakil لأن المال الذي تأكلونه فهو حرام فأنتم ستعيشون في الشقاء هكذا ñande wara gorɗo garɗo hamijo e Allah e hille ko pay koy ko landi wo hino iPad hino won so kala ko ɓe landi mi sodde mais sawa pa ko gerewi tun wattane ila Allah kadi jaɓanta on tigi golle makko moƴƴane sakkitorum kun e hulɓiniɗi ɗini ɗon ko ghadabul jabbar wa dukhulun nar Allah seytinana e on tigi si Allah seytinani goɗɗo ko no o sakkitorta ko naatugol yiite ɗum ɗo ko jumla ko gokkunni e battaneji e nder konguɗi capanna e karmo koɓe mi suɓi ɗiɗo 6 fi yen watta yila ka jawle anden jawdi ndin ɗaɓɓirgol no boniri no hulɓini ta en faamu kadi wonde ko yeeygol ko boni tun hulɓini e wongol mayri kadi ndi ittanaka zakka ɗum ɗo woni meilleur siɗa faala hara ko defte yeeta sa faala hara ko makka uddituɗa bitiki ko ndin leydi Allah ɓuri yidde fof sa ittata zakka jawdi ma ndi an e yeeyɗo ko bonɗon fota même chose joni noon darnira yewtere nde honɗum si Allah jonnima jawdi Allah moƴƴike ma par ce que ara udditanima laybuyno yara aljanna wallahi ko sabu ɗum wanno sahabaɓe ɓe mooɓi ɓe ari ka rasul sallah sallam wa qalu ya rasulallah dhahaba ahlu dusur bil ujur ɓe inni nelaɗo
yimɓe jon jawle ɓe ɓena ɓi baraji on fuu nelaɗo maki fiyonno ɓe inni par ce que hiɓe horude no men horirta no hiɓe ittude zakka kamɓe menen men ala hiɓe wadde sadaka menen men ala mais yetamale a sadakatu tutfi'u ghadaba rabb sadaka hino ñifa tikkere allah nde minen noon min mara ko min itta ko honno kono nelaɗo hiɓe moƴƴi ɓe ɓuttini ɓerɗe ɓeyaɗen ɓe tindini ɓe goɗɗo ɓe maki ala adullukum ala afdali min zalik on accatami tindina on ko ɓuuri konko ɓoni wadde wiye la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah heɓon baraji konko ɓe woni heɓde hakaza donc haray haqqe ɓurɗo mawde on si allah jonnima jawdi haqqeji kanno ɗon dongal wano ñammingol hoorema taho ñawda hoorema ñammina ɓey gurden okkora miskimɓe ɓen no ɗuuɗi ha kono principal on ɓurɗo hulɓinade on koɗi ɗiɗi honɗum zakka on a zaka ittugol zakka donc ɗum ɗon noon wonande ittiraɓe ɓen ka lebbi ɓale koye lewru ndun feƴƴude woni ko hikkinde e mayre on ni koyen ittu zakka si jawdi ma ndin a calculi fewndo ɗo tawiɗa mari 3000 euros hitande timmi e mayri koye a divise ndi capannayyi yaltu kun ɗo wo itta jonna miskimɓe ɓe ɗum kam nawigol a ittiɗoɗa jonnude bayaɓe ma mawɗo ma bappa ma la a jonnu miskimɓe go donc ɗum ɗon no mari darsu mum feere premier haqqe ɓurɗo mawde on wiɗen ko ittugol zakka ɗimmum ɗum ko honɗum moƴƴagol e yimɓe ɓen ndaaro e deftere fiqhu sunna li cheikh sabi ɗe balɗe ɗo ko ngal ɗambugal men woni janngude ɓe wi wo si woni entourage ma on no weela kawtal ngal hiɗa mari a sali keɓe o korde koyo lanɗon ara haɓɓeɗa jawdi ndin jatteɓe jonne par ce que ara ko a bandi naya won ɗo ñaama ko ɗum andi nela sallah sallam ɓe tindini ɓe maaki wata koykum bewum defe ka ma uura hara naɓanali kawtal ngal haysko ndiyanɗam ɗum noon wattanen yila hulen allah ruttoɗen anden ko hulɗo allah o malete fa ya mafasa almuttaqi wa ribha abdin qad wuqi su alhisabi almubiqi wa ya khasarata man baga wa man taadda wa taga wa sabba nirani alwaga fi matma'in aw matma'i fa ya man alayhi almuttakal qad zada ma bi min wajal lima jtarahtu min zalal fi umri almudayya'i faghfir li abdin mujtarim warham bukahu almunsajim fa anta awla man rahim wa khayru mad'uwin du'i aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل وسائل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مالا حلالا اللهم ارزقنا مالا حلالا طيبا مباركا فيه بلا كد ولا تاب ولا مشقة إنك قادر على ذلك والوالي عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا تفرقنا هنا إلا بذنب مغفور وعمل وسائل متقبل مبرور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين aray imme julgol ngol musidɓe men no tori en du'a aray waya sayɓe kañumma e wonɓe ga fo eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala e jaabinanɓe koɓe tori kon jazakumullahu khairan assalamu aleykum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal